Zdravo, dobrodošli u još jednu epizodu, ovo je 41. epizoda Rampa podcasta, finale druge sezone, a sa nama su danas danas predsjedništvo snowboard kluba B-Zona i behind the scenes i on the scenes organizatorica Rampa podcasta, tako da Nikolina, Iva i Ana. Nadam se da će biti dolje ispod imena i prezimena. Dobrodošli, kako ste? Hvala Dan. Ja sam dobro, malo mi je već postalo hladno, ali je okej. Sad mi je vruće od treme, ali okej. Ana, kako si ti? Ja sam taman, ja sam, evo, super. Zakasnila. Recite mi malo, vi ste B-Zona. I kako je to počelo, od kud B-Zona, jeste vi napravili taj klub ili od kad taj klub postoji i recite mi malo o tome. Pa znači, taj klub postoji od 2004. godine. Mi smo treća generacija. Prva generacija su bili žaci i još neki ljudi. Nakon njih je klub išao Brunu Horvatinu, Nikoli Musiću, Nikoli Katiću, Mati... Shout out Matija Plavčić. Matija Plavčić, kolega. Zorko, kolega Zorko, i onda kako je tu se bila desila nekakva drama toga svega i onda je trener Bruno, koji je bio tad predsjednik, je rekao kao cure, vas dvije ste još jedini ostali, tad smo bila ja i Ana, jedine koji smo se još bili u nekom kontaktu, išli na bordanje i tako to. I rekao je evo kao uzmite klub, glupo mi je da ga zatvaram, pa napravite šta znate i šta želite. Kad je to bilo, kad ste preuzele? Ja mislim da nam je ovo tu treći mandat, ja mislim da je ovo 8. godina, ne, ili 12. 12. Da, 12. godina. Ništa, tu smo bila ja, Ana i Ana... Kako se zove? Ana Važičević i to smo krenuli raditi one škole snowboarda i to je krenulo. Ali mislim, to je zapravo, mi dok još nismo bile u snowboardu, dok još nismo bile predstavnice toga, bile smo u snowboard klubu članovi i Ana je bila brutalna rajderica. A i Nikolina je bila brutalna rajderica. Ali samo da napomenem, B-Zona je tada postala prvi snowboard klub koji ima žene na čelu. Aha. To je bilo prekrasno. Super. Girl power. Odlično. To, a kad smo ti bili klinci, znači to ono, koliko si ti imala? Ja sam 12 godina. 12. Da, 12. Ona je 96, to je 95. To smo ti ušle zajedno u B-Zonu i tu smo ti se počela natjecati. Bili smo ja, ona, tad Dante Brčić bio još u klubu. Tino Stoja. Rivalke? Da. Nikad rivalka, uvijek je bila bolja od mene, tako da sam je samo morala dostići. Mislim, bila je bolja od trikovima. Je, to je ti definitivno u carvingu. Zato je sad instruktor. Pa da, pa je, pa apsolutno se slažem. Demonstrator, oprosti. Demonstrator. A znači, držite i dalje, se bavite školicama ili kako to ide? Pa ja nešto manje, moram priznat. A to ste položile neke ispite, tečajeve? Meni je zadnji bio učiteljski. Niksa tako je napala do kraja. Aha. Da. Ja ne znam kako to funkcionira. To je bitan dio priče. Znači, to ti je... Ivo, ćeš nam ti reći nešto to? Dobro, Ivo će daš malo kasnije, tu je. Ovo je fakat napravila veliki doprinos. Pošto ja mislim da je B-Zona onak najviše što je uspjela taj snowpark koji je napravila, ono što smo uspjeli svi zajedno. Kaj si me pitao? Kako funkcionira to sa tim ispitima i koji su nivoi i znaš ono tak neke, kako uopće dobiješ čitavu da smiješ? Da možeš učiti ljude. Znači kako to ide edukacija, imaš zbor učitelja i trenera snowboarda koji radi pod HZU-com, Hrvatski zbor učitelja i trenera snowboarda. I onda imaš 3 nivoa, znači za prvostupnika daskanja na snijegu, za... To se tak zove, daskanje na snijegu, super. Okay. Onda imaš drugi koji se zove isto drugi stupanj daskanja na snijegu ili učitelj. Prvo si pripravnik, pa si onda učitelj. I onda ide treći stupanj što je zapravo seminar, isija licenca. I onda nakon toga, ako želiš, možeš ići dalje i doći postati demonstrator snowboarda.
A to ide da se prijaviš na taj demonstratorski i onda svi ti koji su se prijavili moraju izvesti neke elemente i kada izvedu te elemente onda ih rangiraju na rang listici i onda postaneš demonstrator. Aha, kao, a nisi dobro napravio backseat tricu, onak nisi imao dosta stila, a bit ćeš zadnji na listi. Da, doslovno, zato što ti se gleda i park i vožnja na stazi i sve. To je novo što se poboljšalo u zboru učitelja i trenera. Ok, znači stil i fakat i znanje. I znanje ima sudjeluje u tome, nije sam dođeš i kao ja sam sad učitelj, nego moraš se jako potruditi. Ne, moraš se potruditi, pa evo pita Anu kako ti je bilo? Pa učiteljski je bio dosta težak, bitno je to što gledaju dosta tehniku i pravilno držanje i sve to, jer ti u konačnici moraš biti sposoban nekom prenijeti znanje i logično je sad neko može znat bordat, može biti cool, vrtit ne znam kakve trikove, ali džaba ako ti ne možeš osobi ili djetetu reći ej, krivo ti je ovo, pozicija, ramena, bla bla. Kukovi, Tako da su dosta zahtijevali na te neke detalje, rame ti je 2 cm gore, dole, prsti ovako, sa sreće pa imam ove rukavice pa se ne vide, kad je drama da ovak držim prste. Da, kod da ste gimnastičari. Tako da dosta su, pa neću reći rigorozni, ali treba biti, jer danas ne bi smio svako biti učitelj. Jel postoji neki pedagoški onda moment koji morate savladati ili kao? Da, imaš taj teorijski dio gdje ti dolaziš i polažiš tih nekih 12 ispita pri HZUC-u i onda kad položiš tih 12 ispita dobiješ diplomu gdje ti piše pedagoško, koliko je to bilo, 12 ispita, 6 ispita, ne znam koliko je bilo predmeta. Ali to zapravo sve radite ne zato što želite podučavati, nego zato da budete na snijegu što više, ili? Pa, jedno i drugo, jedno vodi drugo. Da, ja sam htjela biti samo što više na snijegu, voziti to sve. U jednom trenutku kako smo se natjecala oba dvije, nekako sam izašla iz tog natjecateljskog dijela i htjela sam otići dobiti nekakvo znanje, vidjeti kako to funkcionira. Znaš, ipak čim si u nekakvom zboru nešto naučiš i druge stvari. Mene zapravo taj demonstratorski potaknuo da napravim snowpark. Znači tu je meni nastala ideja za snowpark. Imali smo, Miodrag Toskić je dao temu, kako je bilo, tema je glasila kako poboljšati hrvatsku školu snowboarda. A to ti seminar kao? Da, seminar. Ti si morala napisati nešto, ili? Da. Seminar i kako se zove, i onda smo bili pisali, ja sam napisala kao da bi u Hrvatskoj se poboljšala škola snowboarda, prvo trebamo imati ispravne uvjete, pošto na primjer tu na Sljemenu svima je jasno da bijeli vuče u šumu tamo. Misliš sidro kao... Staza. Čitava staza. Aha, to ti smeta. Evo, na primjer, Iva isto kad si počinjala voziti, di te vuklo. Da, to se osjeti, pogotovo kad učiš. Ja sam mislio da misliš na ljudima koji počnu voziti na Sljemenu često sidro nije dobro utabano i u smislu tu je dosta početnicima problem, ne? Jer onda moraju ići na crvenu, a nisu sposobni dići se na sidro. Mislio sam da je to, a zapravo misliš na kompletnu stazu. Pa kompletnu stazu, zato što znaš uvijek su te baby staze, početne staze blagog nagiba i bez bočnih nagiba. Kužiš, tako da je onda to sve ravno i to je bio kao taj prvi neki da bi popravila to, da bi stavila onaj toe rope ili naš nešto, ko što na krvavicu imaju i na vogelu, ko što imaju onaj dio koji je za početnike. A ne misliš da je vatreno krštenje, onda moraš naučiti taj karv na ovim prstima, ne, kao... Gle, zavisi kako koga, ako dovedeš nekakvu džakinju poput nas dvije, nama će to biti zabavno. Da, idemo. Ali imaš i ljude koji su malo mirni, koji su strašljivi. I treba im pružiti uvjete da mogu naučiti te prve korake na laganoj stazi,
kužim kako. Kužiš nekako to. Tako da to ti je bilo kao prvo poglavlje. Drugo poglavlje je bilo kako, znači, ako napravimo adekvatno za početnike, imat ćemo više početnika, ali onda treba nešto napraviti za napredni i za freestylere. Znači onda treba napraviti nekakav park koji je cijele godine tu, a ne da, nažalost, Sljemeš Red Masters i Yeti, oni su se svake godine mučili i doneseš tubu, staviš je na sred staze, smetaš svima, svi se deru na tebe. I moraš hajkat do početka, da, i da bi skočio na jednu cijev jednom. Kužiš, i onda još moraju micati tu tubu svaki dan. Mislim, tak ne funkcionira to nažalost nigdje i onda kao bilo je logičan step forward napraviti snowpark. Kaže ja se ne sjećam da se baš svaki put micalo to, ali kao vjerojatno nekad je, jel tako? Jel onda to skijaški savez ne voli ili... Pa to su pravila ili je to, ne znam kako funkcionira taj ovdje ti odnosi, ovaj park prirode, pa znaš kao... Pa to, mislim, možeš mi objasniti? To su pravila staze, kao pravila staze, ne možeš ti staviti nekakav element nasred staze i ne zaštititi ga. Znači ti moraš po pravilima taj snowpark mora biti osiguran, ti moraš staviti ogradu oko njega, staviti nekakvu tablu na početku i to mora biti ucrtano u nekakvim cijelim nacrtima. I onda, kako je to krenulo, tu zapravo taj snowpark, nakon tog seminara sam ti ja rekla, ok, meni treba nekakav arhitekt. Žao mi je što Matija nije s nama, evo još se nije javio. Valjda bude, javit će nam se kasnije. Matijin komentari ćemo nas snimiti na kraju epizodu i ubacit ćemo ga. Jedan mali klip. Ja sam ti bila to počela istraživati i došla kod njega i rekla kao Matija, trebaju nekakvi nacrti, znaš, ja to ne znam, kao ti si jedina osoba koju znam, on je freestyle skijer koji zna to crtati i rekao kao, mislim, trebaš mi... I zanimljiv mu je vjerojatno onda i projekt jer je dobar u freestyle skijama, pa onda, da, kužim, okej. Je, i to mi je bilo i full zanimljivo, čak i oni prije za Veljaču crtao nekakve nacrte i već je... Shout out Mario Veljača, jeli smo pistacije. Evo sam Veljača. Kak se zove, i šta, ti sam stala? Aha, on je crtao i Veljači je nešto crtao i svima je crtao i onda sam ti ja njemu došla i rekla kao Mati, hoćemo to nacrtati, to rekao kao, gle, ja sam to crtao 1000 puta, kao meni već nažal ne znam da ćeš titim kao, je to moguće? Uopće je rekao, 100% kao ja ću to napraviti, molim te nacrtaj i našao kao... natjerat ću ih da nam legaliziraju snowpark. Da. A čekaj, ste prvo crtali snowpark ili onaj event u gradu? Bravo, viš da znaš, sve znaš. Čekaj, ti si predsjednica bez zone, ti si tajnik? Da, tajnik. Tajnica, tajnik, okej. I potpredsjednica. I potpredsjednica, aha. Dobro. Super. Da, prvo imaš pravo, Iva, vidiš, ti si tu bila pametnija. A zapravo kako smo ja i Ana došle do Ive, je počela sa Cruising Ladies. Kaj je to? Doći ćemo na to. Još želiš dovršiti ovu priču sa parkom u gradu, kad smo na toj temi. Pardon, i uglavnom, i onda ti je... I onda sam ti ja to Matiji rekla, Matija je rekao dobro i nacrtao je, to je sve. Napravio tlocrt, pa onda sa strane, pa sve nacrtao, kao 3-4 papira su to bila. Ko me pripremio, šta ćemo sad ništa, ja rekao Matija, ajde sad sa mnom u auto, idemo kucat po vratima. Bilo, 1, 2, 3, 4, 5. Ustanova, to je bilo prije 4 godine, tu nismo dobili nekakav adekvatan odgovor i onda smo ti mi otišli u park prirode Medvednica, baš kad shout out Zub, kad sam se sa Zubom vozila gore. Park prirode Medvednica je kućica odmah kad se penješ gore na Sljeme. I onda smo ti otišli tamo i pitali smo ih kako mi bi to napravili, kako da to napravimo, šta. Onda su oni rekli postavim taj jedan zahtjev za postavljanje elemenata na zaštićenim područjima. Onda smo ti iskopali taj zakon o zaštiti prirode, članak 145 ili 146. I onda imaš tamo, ti piše zahtjev moraš poslat
ministarstvu, tad je bilo gospodarstva i održivog razvoja, sad se zove ministarstvo gospodarstva i ekološkog nečega, uglavnom promijenili su mu ime. I tu smo mu poslali taj zahtjev, zajedno smo ga napisali, poslali smo ga. Kaj ne bi to trebalo onak ići, ne znam, Olimpijskom savezu ili Skijaškom savezu ili kaj nije to onak, kužim, ovo je park prirode, ali kao ovo je isto skijaška staza, kaj nije to već... Je. Ali znači kako stoje ovdje tu ti neki pravne stvari, znači ovo zemljište na kojem se mi nalazimo to je zapravo od Hrvatskih šuma, znači državno. Hrvatskih šuma, a na tome zakon provodi Park prirode Medvednica, znači oni kontroliraju, pomažu i održavaju. I onda samo na ovom vrhu ima taj dio, sportski dio ustanova za upravljanje sportskim objektima. I onda ti ideš šta god da napraviš, ti prvo moraš cijelu hijerarhiju proći. Ja sam išla pitati ovdje to, ali meni ja sam pitala u ustanovu i niko meni nije dao adekvatan odgovor, dok ja nisam došla u Park prirode Medvednica. Dok ja i Matija nismo došli u Park prirode Medvednica. I onda kad su nam tamo dali taj zakon, mi smo ti poslali to na ministarstvo, zato što nama ministarstvo to treba odobriti. S tim da sam tamo priložila i od Cross Skija preporuku i od Zagrebačkog skijaškog saveza. Znači ja sam sve njih kontaktirala. A to sve preko kluba? Da, ko snowboard klub bez zona. Urudžbenica, ili ne? Poštovani, molim vas, možete li nam dati preporuku, bla bla bla, pristojno, hvala, pripada LP. Sportski pozdrav. Sportski pozdrav. I te sve papire priložila naša sto. I Matija i ja to poslali i to je bio prvi papir koji smo dobili, rješenje na 2 godine možete postaviti. Možete postaviti kućicu, možete postaviti element. I to je bilo to. I tu se čujemo sa svima njima, ide. Čim sam dobili taj papir, dogovaramo prvu godinu snowparka, dogovaramo, taj papir pošalju ustanovi za upravljanje sportskim objektima, oni nam kažu prijavi se Sportskom zavezu grada Zagreba za potrebu u sportu, gdje smo dobili sate korištenja Sljemena, zato što radimo nešto što je adekvatno za treninge i za natjecanje, gdje se mogu održavati natjecanja. Iako po meni, znači, te neke radove bi trebala raditi sama ustanova. Znači, popravke, smišljenje ovog svega, bi po meni to trebala raditi ustanova, ali super je da imaju ovako klubove koji se angažiraju. A mislim, dobro je, kao, i da to oni rade sad, oni nisu struka za snowboard, pa, znaš, kao, na kraju ćete vi bolje napraviti, čini mi se, ne? Definitivno. Ali, kao... Ali možda da spomeneš kako je na drugim skijalištima. Pa da, u Sloveniji, znači, tamo imamo Vogel u privatnom vlasništvu, oni rade, kupuju elemente, rade to i zaposlili su čovjeka snowboardera koji održava park. Znači osoba koja je na redovnoj plaći. Shaper. Pro shaper. Shaper. Znači potpredsjednica za suče rukave. Da. Jesam, da, u šejpanju. I u šredanju. Da. Šrejper. Da, prije svih tih da. Davno je moj šred presto, znaš šta? Pa dobro, šredaš i dalje. Šredam i dalje, pa da. Pa nije presto, nego možda se više ne natječeš svake godine, ali kao ili možda, ne znam, nisam up to date s tvojom karijerom. Da, ni ja. Ali ja se sjećam, kad bi te vidio da ubijaš, Koji si trikove imala na kikerima? Dobro, nećemo se hvaliti sad tu. Možeš reći koji ti je najdraži? To je šema, treba naglasiti prije 12 godina kad je snowboard ljestvica bila manja. I u muškoj i u ženskoj kategoriji, sjetimo se. Tad je... Nisu se triple korkovi vrtili? Nisu, tad su počeli. Sa mojih 16, ja mislim. Da, ali... Šta na kikeru? Pa na kikeru šta je bilo u Španjolskoj? Kaj ti najdraže? Rail, kiker, ova cijev, sljemenska? Pa kikeri su mi, mislim volim i railove. Volim, ali su mi nanijeli više bolova. Aha. Zapravo nisu. Više bolova su mi nanijeli railovi, ali više ozljeda kikeri definitivno. Border cross, kad je Helić došao po tebe. To je druga priča. Da, nemojte ići na border cross sa freestyle daskom. To je prva stvar. Da.
Da. Da, zbrušeni kantovi, jel? Bila je prejaka, da ispričam, bila je to malnica, mislim da je to Pavel Bisarević organizirao. Ali znaš šta, tad je bio i Big Air i Slopestyle i Border Cross i kao gle, tu smo skupljamo bodove, zašto ne bi probali zezancija ako nisi zadnji, dobiš nešto bodova. Pa ajde, ajmo probati biti predzadnji u Border Crossu, mislim, ajmo samo usporediti Border Cross i freestyle. Da, ok, ali zašto ne, već kad smo tu dosadno je, ajde. A ništa, krenula sam, bilo nas i 4 naravno i idemo i sad ide pumpanje. Pumpaš i ne znam ko je sad došao do mene, bio je samo mali gurk i mene ulovio kant, taj bump koji se inače upija, ali ja skačem pa ne znam hoću upiti ili ću skočiti, šta ću. Pala sam i udarila sam se sa bordom u kuk. Di? Ne znam. Izletila van iz staze. Izletila iz staze. Moram izletila van iz staze, gledamo jel živa, znači kaj se dešava. Ana se ne miče. To je ko neki pump track, ali niz brdo. Border Cross, da. Snake Run. Da. Iz moje skaterske. Da. Ali, mislim, nije bila staza ta koja je sad nešto preteška, nego samo situacija tog zava i tih bumpova i taj mali, valjda da me nije ni gurnula, vjerojatno bi se i ja zavela tamo, ispala bi u tom zavoju. Da, ali, i ko ajde, ustani se, ali neće. I noge neće raditi, neće. I ja ajde, rekao, sad hoću ovako ostati paralizirana, neću. I ništa, počela sam vrištat, nisam mogla pomaknuti noge. I Helić je došao po mene. To je bilo cool, ja ovako, jel ovo dolazi po mene, brutalno. Osiguranje si imala, nadam se. Da, jesam, naravno, to je sve bilo po PS-u. Ali bila šema najjača, sad to nikada neću zaboraviti, kad su me stavljali stavili su me u Helić i on meni drži neku masku i govori mi now I will put oxygen, ja, on će mene uspavat, pa nećeš. I ja uzmem zrak i on meni stavi masku i gleda me, ja mislim sad će on gleda, sad ću ja zaspam. Ja držim, lagano već plavim se oči mi, uši mi naotiču i on meni, Ana, i vrišti, Ana, it's oxygen, breathe! I on, oxygen, da. To je bilo... A zašto nisi htjela zaspati? Kada? Zašto nisi htjela da te spavaju? Pa da ne propustim let sa Helićem. Koji ti misliš? Pa nema drugog razloga, da mene sad to ne znam kako bolilo, zaspala bi ja. Ne, prvi put Helić dolazi po mene, sad ću ja spavati u njemu. Nope. Da, bilo je zabavno. Čekaj, šta je na kraju bilo, šta se desilo? Niš, neki živac tu u kuku, oni su došli, držali su me, ne znam uopće koliko. Ti je otišla doma. Nisi imala operaciju? Ne, ništa. Ja nisam ništa od snowboarda operirala, ništa. I kralježnicu kad sam strgala na svjetskom juniorskom. Da. To je Španjolska. To je Sierra Nevada, da. To je bilo s mojih 15 na 16. To je, da, ja sam bila tad... Znači 13 godina, 15 godina. Ne, s mojih 15. S mojih 15. Oprosti, smijem pitati, koje si godina? 96. 96? Da. Da, i ništa jer sam kikeri su bili stvarno pristojni, ali su bili uvjeti odvratni. Jedan je bio slaš, a dva zaleđana, pazi di ćeš se zaleti, di nećeš, gledaj Imran, 100 stvari, kombinacija, ja samo želim ići. I, ništa, overšutala sam ga za duplo, skoro sam lendala na railu dole, na leđa, izbacilo me skroz na pete, na leđa, dum, kurc i da, to je zapravo, to je bilo. To je bila onda godina dana muke. A jesi mogla nekak, kao ne ozlijedit se, glupo pitanje, ali kao sad da imaš kao jel ne bi išla tak brzo na taj kiker ili se ne bi forsala toliko? Ne, išla bi. Ne, krivo je samo bilo previše informacija i kombinacija ta 3 kikera di smiješ ići, moraš ići brzo i ne smiješ ići. Kad misliš da ideš polako, još uspori. Da. I onda, čekaj, jel idem prvo brzo ili moram prvo polako? Da. I jebi ga, taj drugi je bio, to je sad se zaleti i ja se čučem, idem na zalet i ovako. Ne, Ana, to je
koji ne smiješ ići. I čim sam malo da ću prikočiti me izbacilo. Ja sam prije kikera već bila ovak, izletavala ko puška. Da, i tad, to je onda godinu dana mi je trebao oporavak, psihički bi više rekla, i nakon tog nikad Koji kralježak, kaj se desilo? Tu gore skroz, to lokalno. Dva su mi pukla, iznječila disk, isto nije bila potrebna operacija. Kako to? Ja ne znam, evo, to ti više sreće nek pameti, ću ti ja reći. Ali 6 mjeseci sam bila... Malo. Ali dan danas me boli. Kriva sam da sam možda drugačije tad reagirala, ko zna šta bi se desilo, stvarno. A ti si u tom periodu imala onak, koliko? Onak 200 dana na snijegu ili kao? To je taj... Koliko smo? 180. Da ti si imala više, malo 200. Ovisi kako koja sezona. Znači, fakat si puno vozila, i... Peglali smo, da. Da, okej, to je boljka profesionalnog sporta. Moraš stalno biti jako... A gle, da, ili ideš ili ne ideš, ili jesi ili nisi u konačnici. Gle, te ozljede su zapravo dio u konačnici ozljeda odluči jesi ili nisi. Jer sam ja mogla i nakon druge ozljede, nakon te treće, na natjecanje prije kvalifikacija za olimpijske u Nizozemskoj, onoj hladnjači, Landgraf. Isto sam pala na zadnjem ranu treninga i ukopala se u koping, zarotirala, pucale mi se ove tetive, medijalni ovdje, kaos. Smrskala petu i sad da sam nakon tog zagrizla tu ozljedu i ponovo rekla ja idem. To bi se vidjelo okej. Tad sam se povukla jer Hrvatska, Znači kao možeš se ozljeđivati, ali ne smiješ stati. Ako staneš onda tijelo ne može više, a ako nastaviš grist onda se izliječiš. Ali nakon toga je ponovo došlo snowpark, kad si došepala onaj snowpark i tu u pol čoka je došla da switch to Ina za čas. Voljela sam taj trik. Ti se nisi toliko ozljeđivala, ili? Ne, ja sam imala neke lude sreće, ja nikad ništa. Osim što mi je pukao kvadriceps. To sam ti ja bordala sa time. Kako ti pukne kvadriceps? Baš veliki mišić za pukne. Da, baš onak. Nisam nikad to čula. Bili smo u 2 Alpe i bio ti ovak... Je to ona godina... Kad smo bili... Kad smo se upoznali. Ili je to ta godina? Koja? 2 Alpe, kad su oni bili u 2 Alpe, kad su ona Suhi, Zelenika... Šarat ekipa. Paula. Znaš šta, mislim da čak i ne. A to bi moglo biti tipa 2016. 17. Tak, nešto. Da, prije 10 godina. Dobro, vjerojatno vi ste išle na natjecanje neko, kad smo se mi sreli, to je bio neki festival. A to nije bilo natjecanje, to je bio, to je bio Les du Alps, onaj božićni period, kad izazov. Izazov, ne mora biti knockout, može biti da je izazov, da, sad izazove. Kad je izazov vodio masovnu ekipu u 2 Alpe, onda smo svi išli zajedno. Super to bilo. To je bilo jebeno, da. I tu smo ti, išla sam ti na taj, znači 2 Alpe i zalet je bio ovako u kosu. Zalet je bio ovako u kosu. Na stazi ili stvarno? Na stazi. Na stazi. I element je bio, znači, nekakva lampa koja ima onaj šeširić, znači, ne lampa kao ovak stoji, nego sad je ona ovako ko rel, jel, stoji. Aha. I ovak stoji ona tak. A znači je kao snowpark dio? Da, snowpark dio. Okay. Znači, nije to je ulazak u snowpark, to je prvi element, da zaletiš se prvi i onda ideš dalje na ostale elemente. I niš, kao prvi put se zaletim i sam skliznem s njega i niš, full speed. Ja full speed na rail, bam, i na njega i naravno opet skliznem i onda u tom full speedu ovak capu, taj šešir koji je bio onako oštar, okrugli i sam se ovak bam, prelomim i nemam isto stati na nogu ništa, ali ajde, nikse, to je sve u glavi, kako kaže trener, to je sve u glavi. Idemo dalje i ništa, i ja idući dan dolazimo doma, meni ovo tu sve ovako natečeno, ja to nešto hladim, išli smo van još na večer, išli sam ja s tom nogom tamo tancala, 2 dana nisam bordala, 3. dan probordala. Si imala trtobran?
Ne. Shout out Trto Imala je Brani. nakon ovog, to je bio. Trto Brani, ono. To je bilo baš. Eva, ti voziš isto, naravno, ali tako? Ne, okej, kužim, Ana je ono pro nivo Ja sam bila. tu biciklom, šalim se. Ja sam naučila bordati te godine kad se otvorio snowpark. U biti sam počela bordati i kroz snowpark zavoljela bordanje. Aha, super. Tako se nekako to sve zajedno simultano odigralo. Ona je prije skijašica bila. Nikakva profesionalna. Ispod rekreativne. Da. Ali da, bord sam probala Ono, jednom i zaljubila se odmah. Turtleneck, kako se kaže, Dolce Vita i A ne, i baš to. tako, Ne, nisam okej. bila probala sam bordati jednom dok sam bila mlada, ali to je bilo još ono period kad su mi starci govorili ne, bordanje, to je opasno, ono, skijanje je super, a Da. mama je slomila ligamente na skijanju, tata je slomio kuk na skijanju, ali kao bordanje je Da, opasno. bordanje je opasno, da. Da, uglavnom, kroz snowpark Ali je si- počela, Da, jedno je super. povuklo drugo. Prvu Znam da sam godinu prvu godinu, snowparka. prvi put sam stala na board u toj novoj odrasloj fazi. Ono predbožićno vrijeme dok još nije radila staza, Sanda me dovela tu gore, ti si imala školice, ne znam je se sjećaš, i ja sam tu bez veze se ono kao ajde, ona mi dala neki svoj board, ja sam uzela neke buce iz Jetija i tu Imam sam jednu sliku počela. od tada. Da, i onda sam se toliko izmučila da sam ono rakice cijelo vrijeme pila da me drže na životu, Sanda me baš cijedila, bilo je super. I onda sam počela lagano i ono tebi se krpat malo na sate i ti si mi počela objašnjavati i tako nekako onda... Ali nikad joj nisam naplatila sat, naravno. Da, to je bilo super. Tako da, nisam A me isto dobro, praktički kao- naučila kao- bordat. Pošto si ono tajnik snowboard kluba, ono moraš tajnica, pardon. A to nije samo tajnica, znači ona ti Mislim, je sporala. Kako možda da sad ispričamo kako smo mi uopće došli svi zajedno do svega toga, taj Cruising Ladies moment, da ga sad spomenemo ako već krećemo u priču snowparka. Mi smo se upoznali to ljeto, prije nego što je došla zima snowparka, kroz Cruising Ladies. Znači tu sam ja upoznala i Niksu i Anu. Ali to nije snowboard. Ne, to je bio longboarding. Ok, ženski longboard Tako je, mi smo crew. kruzale. Ok. Cruising Ladies. I tu smo upoznala i Hanu, koja nažalost nije mogla danas doći jer je zapela u gužvi u povratku sa Raba. Možda je shvatio. Na video kolu. Kako se Hana zove, preziva? Hana Zudenigo. Ok, shout out Hana Zudenigo. Yeah. Hana Iz Nigo. prve. Nickname. Uglavnom, da, mi smo se upoznali to ljeto, počeli smo kruzati po Jarunu, počeli smo putovati to ljeto zajedno, ići po eventićima, formili smo crew. Nekako smo svaka je očito trebala neki taj outlet u tom trenutku života i našli smo se u tom, to jedno ljeto je bilo baš intenzivno. Super. To i tad je i Vake bio. Da, pitanje. dolazili smo i mi na A kao jeste... Krk, jer su cure radile tamo. Aha, vi ste u Puntu bili? Da, radile. Zakon. Imam i dalje neku onu karticu sa krugovima. Bile smo radile tamo i meni je tad grad Zagreb odgovorio na jedan mail, a ja dobila gnojnu anginu. Odjedanput ozdravila i molim Varna, molim te, moram ići u Zagreb na sastanak, moram ovo odraditi, ovo je za snowpark. Znači, Jena je bila s nama. I ja sam gnojna, ovo sve bijelo, to ono, ne mogu disati. I ono sam šalju iz grada poruku. Ja moram u Zagreb. Pa da sam znao da radite, došao bi na besplatne krugove. Baba bila muško. Ja sam u Baški, ne, i onda to sam prek brda. I Zelenika isto. Da, Njemu sam se bila bratić. čak javila kad smo tam bili. Da, super. Kao, mogla si i mene nazvati ovo. Super, znači, i Wake, i Da, to ljeto je longboard. bilo baš ono... Kako to da, mislim, okej, Puno aktivnosti i priče malo, ja se sjećam tih priča da sam prvi put čula o tebe to ljeto i o idejama tim tvojima i za snowpark i za sve, ali... Da, a zapravo taj Cruising Ladies je počeo, znači Matea, nju nismo spomenule. I Laura. I Laura, znači Matea, Laura i Ive su se znale od prije. Ja sam znala Mateo od prije s faksa, a ona je znala Lauru. Ona je znala Lauru, a ja, Hana i Jana smo se znale sa ove snow strane. I onda smo se tak nekak bile skupile. Da, ja sam to ljeto isto tamo, to je bilo nakon korone ljeto, ja znam da sam ja s Mateom počela kruzat nešto malo prije toga, onda je ona mene upoznala s Laurom prvo, pa smo nas tri išli jednom na kruz i onda sam ja samo odjednom čula od Mateje, postoje onak
nekih community cura koje su zainteresirane, ovo ono, i samo smo se jedan dan našle, nas 6. A kad vam longboard postane dosadan, možete doći na rampu, Nikolina već reda, kužiš ono, a ja ću rado skejtat s vama jer ste cool. Ja sam to prvo ljeto probala, tu mini rampicu, ali... I super si pumpala. Ja, samo što ja imam, kako se njih dvije ne trgaju, ja imam tendenciju pasti na ravnom i potrgat se u momentu, unlucky, ali svejedno, da, uglavnom. Da, i onda su... She's a lucky, she's a star. Znaš kaj je super, onak, neki aikido ili nešto, sam da se bacaš da se koturaš. Ne, još imam tu hiperekstenziju, iz globovi su mi samo onak mogu ruke okretati u čudnim pozama. Šta god da napravim, moje tijelo bude onak, ne, nije dosta, idem u hiperekstenziju i strgat ću se kao ono. Tako da moram paziti, ja zapravo sam pussy, kužiš i nemam taj courage. Kolut prek ramena, onak, ne znam, ima puno nekih sportova, a pogotovo ovih nekih borilačkih ili ono... Da, to mi je cool. Onak, kao dosta, sam da onak imaš strunjaču da se bacaš onak. Jer treba naučiti padat, ja to ne znam. Ono, da, i ovo uvijek, kao kad padaš iza, nikad ti nisu ruke ovak, nego i na bordu stavljam ruke još uvijek. Ovo, ne, kao moraju... Da. O to mi nik se uvijek govori. Ruke, teško jer ovako strgaš lakat, ne? Da. A ovo se zakoturaš, pa je onako okej, ne? Ili bar na leđa malo. Ali da, uglavnom, to ljeto je bilo dosta isto. Vas dvije ste baš vozile isto tu rampicu dosta. Nisam ja, ne, ja rampicu. Pa ti si, ja imam video gdje si prve godine vozila rampicu i točno sjećam, ono pala si bila na ruku. Da sam ja zagrizu, ja sam pala, jednom rekla hvala. Ali ti je išlo dobro. Vidimo se više nikad. Ali ti fakat dobro išlo, jel da je dobro išlo? Da, dobro ide. I ti si isto navala rampicu. Ali jebe što, pa šta nije feeling je, jebota, ne. Nije, jednostavno, moram priznat strah me rampe. Znači ne bi ga dropala, nema šanse. Nema šanse. Ne bi, tako da da, sjećam se tih, kad je prvi put dropala, taj sparkle u očima, opet vi ste bili. Je, bili smo tamo, snimali smo te, ti si baš imala uvijek taj žar. To je na Jarunu. Da, na Jarunu smo stalno pengali, to nam je bilo baza. Vosak rastopljen, onak, to fakat jako sklisko. Većinom kad dođem tamo bude jako sklisko, nije uvijek kao onak, ta rampa je dosta scary u smislu onak, pogotovo ako imaš neke kotače koji su dosta koji se kližu više. Ali to ljeto smo bili na drugim rampama, znam da smo bili na onoj maloj rampici kod Citya, pa smo išli po eventima, pa smo išli po drugim gradovima. To je super, malo treba restaurirati. To je jedina zapravo rampica koja se ja sjećam, ona je baš mala, brzo te... Ali brza, da, strma, onak, opaka je, da. I pool smo išli. Da. Tako da to je ljeto u biti... I bili smo išli na Pump. Da, Pump Track je bilo, ja mislim, naše drugo druženje, ono treće da sam ja vas ikad vidjela na Orešiju. Da. Je to Orešija? Ja volim. Uvijek smo imale piknike, druženja, cijelodnevne i tu je nekako A to možeš s malo većom daskom ili s velikim kotačima. Nakon ljeta je bilo samo logično da se to Da, nije nužno skate, možeš i onak, ali kao ne bi bilo dobro da je prevelika. Istina i ne previsoka. Još smo probali s onim Matejnim dansom i ne možeš ući. Ne, istina. A Mateja pleše na longboardu? Pokušavala je ući, htjela. Zapravo, nje... A čekaj, a jel to Cruising Ladies funkcionira i dalje ili ste malo to pauzirale ili kako? Uglavnom, pričali smo o Cruising Ladies, kako su se Cruising Ladies pretočile u snowpark. I onda tu je to prestalo. Došla je zima. Ti si ona naučila bordat gore i onda smo krenuli sa tim nacrtima elemente. Znači, elemente je nacrtao Matija Pogorilić, kao što je i nacrtao gdje šta stoji. Znači, to je naš arhitekt Matija Pogorilić i ništa. Matija je to nacrtao i sad traži ko će nam to napraviti, traži. Ko prvo nemamo novaca, gdje ćemo naći novce, ništa, ajmo donacije, dobili donacije, traži mame, roditelje, sve, moja mama dala donaciju, njezin tata dala donaciju, moj tata dao donaciju, Matina mama dala donaciju, znaš tu onda nam je Tombe Crew nam dao donaciju, Tombe Crew. Tommy Plaziš Sunshine nam je dao isto donaciju, je bilo je dosta i malih donacija preko društvenih mreža i svega i svačega.
Baš se jer trebalo je negdje krenuti iz nule. U početku je sve bilo volonterski. Ok, i sad to traje već 4 godine, vi uspijevate to... Brutalna priča, fakat brutalna priča, kako smo mi doveli te elemente gore, znači prvo da ih napravimo. To je bio kaos, nađi neko ko će to raditi. I onda zovi neki kamgrad. Ja tamo gledam promjere cijevi, kolika je to sad cijev, lijevo, desno. Našli, uzeli jednu velikog promjera, 264 i 2 manjeg promjera. I po 12 metara jedne i druge. I sad prvo jebate... PVC? Metal. Metal, pravi metal. Metal. Da. Metalne cijevi. Metalne cijevi. Okay. Za relove je. Šta si mislio? Aha, ne, mislio sam da pričaš za znaš PVC cijev, kao tuba, kako se zove to? Za slajdat dolje. Aha, kao tuba, nije tuba. Kužim, ko što ima ispred jetija, na to mislim. Da, kad kažeš cijev, ja sam znaš, kao ne mislim na rail, da, okej, da, cijev, da, okej, kužim, dobro. Tuba s tog je oblika, pardon, vjerojatno sam se krivo. Da, okej, rail. Metalna cijev. Da, je, metalna cijev je, ali kad ja zamislim tu u ovom kontekstu cijevi, onda je to, a ovo mi je rail nekak. Pa znaš kako izgleda DFD i ovi kinkovi, kako su onak metalni, to su veliki elementi. Kužim. Mislim, ima u ledu Zalpu velika kinkana cijev, ne, onak, baš onak, čak možda 3. Da. Nisam siguran. I baš si dobro koljeno natuko na to. Frontset borsla, da, dobro. Uglavnom da, Niksa se maltretirala da nađe elemente i kako to napraviti. I to, onda nam je taj Ferrari to dostavio tamo, ovom jednom liku koji je isto border sa Sljemena koji vari elemente, dostavio je tu u bistru. I onda je sad bilo pitanje kako dovesti elemente na Sljemen, zato što više nismo imali novaca, pa što smo potrošili masu para samo na te željezne cijevi i da platimo tog čovjeka da nam to zavari sve. I kako ćemo sad donijeti to gore? Frajer kaže, gle, moramo naručiti onaj ogroman kamion i onda ti on to može dovesti gore, ali to dođe masu para, nemamo para za to. Ali on ima prijatelja koji ima vučnu službu i mi možemo staviti to na vučnu službu i po mraku možemo donijeti to gore, zato da niko ne vidi, razumiješ, da se na vučnoj službi to nosi gore. To tad nije bilo legalno, kao u smislu niste imali nije dogovor. Nije legalno na vučnoj službi voziti išta drugo osim auti. Aha. Kao? Pa nije, ja sam zvao za skulpture nekad, ali dobro, nisam znao da... Ja ne znam da li to da li se to smije ili ne smije. Pa ako si govorio... Kao šlep, općenito ili... za parking, parking. Pauk. Kako sad je pauk da nosi cijevi, nije ono to sad nije. Samo... Da, to mene. Baš pauk. Okej. I ništa, da veze on po noći, mi tu gore, Matija u pekari, Iva tu gore, Hana gore, Stojak, Stino i Mija su gore, onda Manča, Emanuel je bio gore. Znači, bilo nas je ono masu. Moćna akcija. Ima slika koja se može ubaciti sad ovdje. To ćemo ubaciti, preodlično. I sad ti frajer to donese gore ispred crvenog i nas 15 stojimo ispred tih relova. Se sjećaš ti to? To je bila kao... I sad kako ćemo to prenijeti, hvala Bogu, bio je snijeg. Mi smo surfali na tim relovima do dole. Znači, ovaj down flat down koji ima 400 kila, mi to vučemo dole, povlačimo i pa kad smo se uspjeli u 2 sata smo uspjeli dovući do toga. Jesu to isti ti elementi koji se sad, ovih zadnjih godina, znači koristite iste te cijevi cijelo vrijeme, ali sad su legalno tu? Da. Okay. Da, mislim, Samo legalno možda niste došli ne znam kako da li smo smjele da dođe do taj dio šalim se. Pa dobro, da ste imali pravu podršku institucija, onda ne bi morali s paukom to furat gore, nego... Da, trebalo je vremena ali da se dobije podrška. Ne znam, možda da je bio sam neki drugi kombi, ali da, duge su cijevi. Ne, cijevi su došle, to je bitno. Još ove 6,5 metara, tamant je da ne stane unutra. Da ne bi imao onaj, kako se zove, Final Destination scenarij. Zub, molim te, ne mi se smijeti. I okej, to je prva godina, vi ste to
izbrijale iz ničeg od nikud s nikakvim novcima na donacije i iz čistog entuzijazma ste napravili. Koliko je elemenata bilo? To je znači bio down, flat down, straight rail, mali down rail i još jedna metalna tuba. To i boksić, je bilo tu stari. I natjecanje neko, jel? Napravili ste? Bilo je puno natjecanja te godine. Više? To je Stevena to. Okay. Da, znači ja sam ti uspjela te godine napraviti, znači financije, znači to nam je Indeks bio sponsor, Decathlon nam je dao, obukla sam nas sve, imali smo hlače, jaknu, rukavice, dobili smo novce. Odlično. Super. Dobili smo ti novce da sam ti ja uspjela da njih dvoje bude u parku sa dnevnicom. Znači, prve 2 godine su ti ekipa imala dnevnice u parku, znači čak i 3 godine. Fair. Svi su ti imali do ove zadnje godine, tu sam više pukla. Rekao, nikom ne ide ništa. Ne znam, van se nismo dobili sponzora zadnje godine, tako da smo više volonterski radili, nisam mogla platiti ekipu. I te prve godine ko nam je bio? Bila ti Ana? Manča? Popke? Kiki Grigeta? I ko je to? 24. I to je bilo meni je to bila super sezona. Ja nikad ću se zaboraviti, ja došla ranije od njih i tu ograda pada, ja popravljam tu ogradu i plačem, znači plačem, lijem suze, neko će nas ubiti, ano i kriketa se spuštaju i ovak pogledam koji kurac i sam prođe pokraj mene. Ja plačem u suzama, mislim da će se raspast cijeli park, šta ja znam šta sam ja zabrijala. Ali znači sad je park legalan već 4 godine a da li vas skijaški savez podržava ili su to borbe neke ili kako to funkcionira? Ne, pa sad kroz ove neke godine smo to uspjeli sve napraviti, znači park kao takav imamo dozvole u potrebama sporta grada Zagreba smo, Zagrebački savez nas podržava. Čak smo i počeli trenirati klince, imali smo ti klince i ja sam ti htjela prijaviti natjecanje pri cross skiju, no zbog nekakvih određenih razloga su oni meni rekli da to natjecanje nije valjano i tad su dali tim svim mojim članovima bolju ponudu za treninge, tako da su onda ti svi klinci i roditelji otišli u taj... A zakaj oni onda ne naprave park, ako su institucija, kako bi rekao, zašto to moraju raditi entuzijasti, a ne kao da se napravi zapravo? Pa ne znam, evo to zato se ja pitam i zato sam napravila ovaj podcast. Da se malo priča o to. Da se malo priča. Ne znam. Dobili smo, ja dugo nisam bio na Sljemenu, kad smo išli gore sam Ivi rekao. Mislim, bilo je dosta borbe da se uopće dokaže vrijednost nekakav veli tog parka na više strana. To je Iva imala veliku ulogu isto tu u toj borbi. Ma mislim... Ti se isto boriš se trenjačama. U slobodno vrijeme, ali eto. Mislim da je bilo najveći problem što ljudi nisu razumjeli namjeru iza svega toga. Što možda nije bilo jasno da to nije nekakav način da se netko tu, ne znam, obogati ili spremi novce u džep, nego da netko tko je to pokrenuo stvarno ima iskrenu inicijativu da se nešto poboljša. Kobasice. Da, nećemo naplaćivati ulaz u park. Eventi su bili tu da se to promovira u smislu da taj snowpark zaživi, da ljudi čuju da dođu na evente u budućnosti. Ali da, nije... Mislim, trebalo je vremena da to sjedne. Mislim, meni je full drago da se nešto dešava, zato kaj tu dođem sa bordom i onak mala je staza i spustim se 3 put na crveno i onda šta, ne? I onda sam ispred kućice gore i skačem na cijev, a super je da ima tu onak kao 5 elemenata za redom, pa da se ne moram svaki put penjat pješice tih 10 metara, što se mogu spustiti ko čovjek. I odradi ta 4 trika za redom i onda opet do dolje i na sidežnicu, ne, ili tu na sidru ako radi, ne. Super. Da, što je radilo, čak i zadnje 2 godine bilo besplatno, tako da To je super. To je snowpark bilo super jer si imao praktički kao svoju liniju, baš je pasala idealno. Mislim, oni tak i tak rijetko su to palili
sve skupa Da. zadnjih 10 godina, ako se dobro Dok je sjećam, crveni radio većinom. se slabo palilo. Da, ovo se nije, ali ako Da, postoji dok je ovdje crveni potreba, onda Da, nisu, zbog ali crvenog postoji. je mislim ovo baš ima smisla Da. da je tu na ovoj zelenoj, ne? Ja mislim kao... Super je što je sjeverna strana, zato što ti je u hladu, tu snijeg najduže izdrži. Stvari koje ja. Šta je video? ne, se vi vrižite, šta je bilo? Šta ti je palo prvo na pamet kad se sjetiš za Leđeni park? Imamo snimku njih dvije na mjestu Ti si tu. ograde i ja. Znači, ovak stavljaš ogradom sve zaleđeno, ovak se kližemo. Znači, Popke, Ana, ja i ti, mi smo padali, puzali i Popke je hodao tako da je bušio rupe s 2 bušilice u podu. Ja sam puzala i doslovno na Heavy metal. znači na noktima Heavy i onda bi sam metal. došla do gore i sam bi otklizala i odletila nazad dole. Odletila sam jedno 3 puta i puzala i pokušavala se popet trgala. Mi smo se ono Opako. međusobno vukli. Koji se boriš te za svoj životni periferno izvuk. I onda opet. Te godine smo naučili zapravo šta znači sjeverna strana i da kad je park leden jednostavno nema spasa ili ga treba konstantno šepat. Da, ili ratrag treba Ratrag treba Napadaju proći. me komarci, ispričavam se gledateljima. Ali da, ako to je bila pljusnem. epizoda koja je bila, ja ne znam, Klitava. ako sad nisam upišala Imaš gaće od smijeha, ono neću nikad. To je bilo vrištine, to ćemo ubaciti. I ono, a je to teško. Da, sjeverna strana ima svoje čari. Da, ali zato najduže drži, kužiš. Da, to je najduže istina. drži, ovdje uvijek ostane snijega. I pitanje koje si me pitao prije nego što smo krenuli snimat, ok, imamo ovih 4 elementa, ali koji bi još element? Još želim... Što bi htjela, što kiker. želiš? Želim kiker. Pravi kiker, Zato veliki. što ako imamo kiker, onda ćemo imati pokriveno sve osim halfpipe, jel? Imat ćemo, znači mogu napraviti border cross nekakav, tu se može voziti kao taj rail dio, može se voziti kiker, a zapravo i to je moj Matija. Ja sam ti prije 2 godine, Matija je nacrtao to sve, zvala sam ti geodeta, prošle godine kišni dan je bio, tu sam došla s geodetom koji je premjerio to sve, napravila ti troškovnik i to i tražila isto ponovo dozvolu da možemo to napraviti. I išla sam u općinu Bistra, dali su mi to sve, ali su mi na kraju, dali su mi potvrde, ali onda mi je ministarstvo izdalo rješenje da ne mogu. Ja rekao, dobro, okej, evi ga, ne mogu, pitat ću opet za godinu dana, kaj sad. Ko pita, ne skita. I pitat ću ja za godinu dana i za godinu dana prošle godine ja pošaljem isto opet i sad se odgovor promijenio. I oni kao kažu, za dobiti dozvolu trebate dozvolu od Hrvatskih šuma i ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu. Pa dobro, makneš. Mislim, to je skijaška staza, to su pomoćni elementi, nije da betoniraš nešto. Točno to, ali ako bi radili zemljane radove, onda se upitno je da li se utječe na biodiverzitet. Ali možda je isto bitno objasniti zašto su i potrebni ovdje zemljani radovi. Zbog same prirode, nagiba i pada staze. Cijeli snowpark je toliko teško održavati zbog toga. Zato što, znači ponovo isto kao na bijelom spustu što sam pričala malo prije, i znači zeleni spust, ovako, ako gledamo od gore, naginje se na desnu stranu, prema šumi. I onda kada ratrak ide, kada se radi snijeg, naravno da bi se to izniveliralo, logika, ovdje tu se mora napraviti u ovom dijelu puno više snijega. Da. Što znači da trošiš vodu, trošiš struju, trošiš radnike, trošiš ratrak, otežani uvjeti rada. Da, u smislu želiš malo nasipati da je malo ravnije pa da onda ne jer treba... Jer snijeg se topi, a zemlja kad ju jednom riješiš... I onda bi po tome onda ako se napravi to što je zapravo ovo dio sportskog terena na kojem su već rađeni neki radovi, jedino se treba prepaziti na struju da se ne uništi, bi mogli tu
onda napraviti nivelaciju i napraviti pripremu za kiker koja bi bila onda u skladu sa novim planovima grada Zagreba gdje oni žele napraviti i da ovo radi preko ljeta. Znači onda bi osim ovog bike parka što je Ružička pričao prije 2 epizode, imali bi staze za bajkere, a imali bi i za Jazbina Jam, Jazbina Trails koji imaju svoj Jazbina Trails na privatnom. Tamo bi mogli imati ovdje tu sa sidrom i mogli bi preko ljeta bi mogli skakati po tim kikerima i koristiti to sve. U smislu da Zelena radi kao bike staza po ljeti. Da, kužiš, sa zemljanim radovima, da. a preko zime bi uštedilo se sve i troškovi bi se smanjili da bi se napravio i park adekvatan. Mislim, to je perspektivno turistički onako za Zagreb, ne, to mi se čini fora. Mislim, pogotovo, znaš, ljudi dođu na Sljeme, sjećam se od prije 10 godina, kao super skijališta, malo onak, ne, kao di park, kao, pa i ne bi bio super park, i tako da, jako dobro da ste to odradili. Svakom čast. Da nije bilo njih, da nije bilo Slepca koji me tješio, da nije bilo Davora, Mireka i Ivora koji je napravio kućicu. I to građenje kućice je isto bilo Shout out Sljeme Shredmasters, Sljeme Flatlanders i Yeti Snowboard Club kao baza za i vaš klub. Kužiš da nama Yeti nije dao ključeve da tu već čekamo tamo dok nisu došli ti elementi, mi bi se smrzavali. Sad ih inkriminiraš, ne, kao, nemoj tako. Zašto ih inkriminiraš? Rekla sam lijepo. Možda bi bilo dobro spomenuti neke od značajnijih evenata koji su se... By the way, Iva je zaslužna za sve dizajne, za svu prvu godinu od početka do kraja je ona vodila cijeli Instagram, cijelo hajpanje, radila je ona Sanda i Tina Stojak su napravili web page, znači sve iza što ja nisam znala, pošto ja nisam baš tako nastrojena, ja bih rekla likovno, ja sam više sportaš i financijaš, Iva je izvukla tu cijelu stranu da to liči na nešto. Odlično, Iva. Pokušala sam. Prve godine nisam još bila sigurna šta radim. Sad recimo. Da. Ne, Snowpark je bio meni isto neki passion projekt u početku kako sam ušla kroz to sve i onda sam imala mogućnost raditi. Bude puno ljudi na eventu. Pa prvi event je baš bio prvi event otvorenja Snowparka, htjela sam možda da spomeneš i ova profesionalna natjecanja, da pričaš o njima, ali bilo je par ovih natjecanja koja su bila baš spektakl, ne znam kako da, ne spektakl nego da, otvorenje baš... Otvorenje parka, došlo nam je kukus, bilo je maso ljudi, tu nakon kad smo se skupili gore u Yeti House-u, to je gorilo, to je ispred je bilo toliko ljudi. Znači i Međa ti je bio na tjecu, sam Međa dobio nagradu. Bio i Sunshine isto bili. Bili su ti... I ti si se natjecala. I ti si bila. Da, tek prvi fotkama. Stojaka. Mislim da nas je bilo radera je bilo 30 minimalno. Baš je bilo brutalno. Je vam priznato to kao natjecanje? Nije bilo službeno. Ne, tek sam ti u 2. mjesecu te godine smo to prijavili kroz Kiju. I to smo kao prijavili to natjecanje, ali i to mi je bilo, ja mislim čak, ne znam šta je tu bilo. Nešto, mi smo, sklinci su tu bili, došli su tu Riječani, došao je snowboard odbor, napravili smo to natjecanje, onda smo otišli u Ravascleto, bili smo na natjecanju kao prvenstvo u Hrvatske i tu su meni rekli istornirat ću ti natjecanje, nećeš moći imati natjecanje. Ja sam rekla dobro. Znači Game of Thrones i borderski ili skijaško borderski. A koji je bio event kad je palo jako puno snijega i došla je? To ti 2. mjesec i to je bilo prvenstvo. To je bilo prvenstvo. Ne prvenstvo nego snowboard tour, ne znam kako naziva. Ti radiš event, a neko ti se iz tog saveza ili nekog drugog kluba ti se prijeti da će te zgasiti. Samo su tražili razloge. Pa tražili su samo razloge. Zakaj oni ne naprave park, ako su u bolje poziciji administrativno? Pokušali su u Rijeci, ali oni sad trenutno drže natjecanje u Bosni na Bjelašnici. Znači sva prvenstva Hrvatske u snowboardu se održavaju na Bjelašnici u Bosni. Ma daj. Da.
Aha. Eto, to tamo ti oni to i u Ravaskletu. Znači, ne održavaju se u Hrvatskoj, iako za to vrijeme mi imamo isto snijeg tu. Po meni je, mislim, ja nemam ništa protiv da se rade negdje drugdje natjecanja, ali kao, mislim, moraš podignuti level, znaš, Da, tim... i počistiti za kuće, Pa ne, po meni napraviti si trebaš ugodno doma. vrtu, ne, Pa da, vrtu, da, okej. Pa da, kužiš, dovesti što više ekipe tu i da ekipa briju tu, ono, a ne da idemo dalje. Tako da ne znam, evo, ja ne znam. Ja sam osjetila taj hejt. Ti si zapravo domoljub. A malo čak i jesam. Sljemeljub. Znaš, kad malo sad pomislim, fakat, znaš, ono, koliko god ja svakakvih korijena imala i sve, ali fakat volim, kao volila bi da dođemo na neku veću razinu. Super. Ja mislim da ima potencijala na Sljemenu i baš mi je drago da... Ali nisam desni. Dobro je, okej, ova epizoda izlazi u pravo vrijeme. Ali izbori su u nedjelju, tako da. Matija se još nije javio. Šta si htjela reći, da jedini način da budeš domoljub je... Ma nemam pojma, ne znam, ti pričam gluposti. Uglavnom, da. Ja bih trebao sad smisliti neko cool pitanje, ali znam da ćete se sjetiti same nečeg, tako da uopće me ne brine, ne. Kad smo na temi rampe, kako je došlo do rampe i snowparka? Da, kak ti palo na pamet? Zašto podcast uopće? Ja nisam toliko duboko iza kulisa da uopće kužim kak je došlo do ovoga. Šteta šta Matija Da, nije on bi tu. super ispričao tu priču. Kak se to desilo? Ja nisam bila prisutna. Gle, nije on... Ispričaj njegovim riječima. Nije ni on sad prisutan, ne. Ubacit ćemo Matin klip. Reaction video. Šteta da Matija nije tu. Matija, kaj je bio rekao? Da smo se vozili sa Decathlona. Ste na sastanak sa Decathlona? Ja sam profolila stranu Decathlona. Trebali smo ići na istok, a ja sam otišla na zapad. I onda sad smo tu produžili taj put za još 15 minuta, valjda, i tu smo mogli brainstormati u autu. Znači smo oni uvijek brainstormali u autu kad smo išli na te sastanke. I šta je rekao? Rekao da zapravo smo htjeli napraviti... Šta je rekao? Ne sjećam se. Ja ne znam, nisam bila tamo, ali znam da je spomenuo to da je ideja nastala u autu, ali ne znam jesi imala neki rent ili je bilo nešto... Neki rent lagani. A znam da je meni zapravo bila cijela ideja da želim samo dati ljudima priliku da pričaju o problemima, da pričaju o tome što su uspjeli, i htjela sam dati nekako svjetlo svim, ne samo rajderima, nego i ljudima koji organiziraju natjecanja i vozačima i vlasnicima shopova, zato što kao sve Htjela to... si scenu podržati. Da. Na svim nivoima. Pa i vjerojatno zbog svega što si i sama prošla kroz snowpark, kužiš, pa si, pretpostavljam, i znala šta stoji iza svakog. Pa da, iza svakog sporta, u svakom sportu imaju nekakve te nekakve borbe, roleri, skateri, onda isto vidiš da je ovaj Nino Ružička imao borbe sa izgrađenjem tih staza, i to što ja kažem, svi ovi ekstremni sportovi nekako ostaju na tom entuzijazmu pojedinca. I zato što onako cijelo vrijeme guraju nas i stoji, ja mislim, a mi smo već sami po sebi ono ranjeni, zato što mislim, znaš, ono kao mi vozimo skateboard i padamo i kao očito volimo biti ranjeni još nekako, znaš, ono nekako, kao da je sve to nekako mi zaokružilo se, znaš, ono, kao da sami sebi nanosimo bol. Zašto si nanosimo bol? Zato što smo već u prvom dijelu marginalizirani od strane vlasti, znaš, kao... Ja se ne osjećam ni ranjeno, ni mazohistički nastrojen, ali mislim da kužim ono što želiš reći. Da, nije lako u tim, pogotovo novim sport, pod navodnicima novim, to je ono, kod nas i dalje onak, kao sad ima sve više skate parkova, ali kao za snow park, evo, ti se boriš već godinama i drugi su se borili godinama. Mi. Da, okej, ali i drugi su se prije vas, su se isto borili i nisu uspjevali nikako, i sad evo napokon nešto onak, da smiješ staviti 3 elemente na livadu, onak, kao birokratska, teška država, valjda, ili nešto, onak, birokracija dosta, ono, čini mi se onak komplicirana, ali nešto se događa i jako mi je drago.
Dan of nod of approval. Ne, imao sam kolegicu, studirao sam u Pragu, na Erasmusu sam bio na kiparstvu i došla jedna isto na razmjenu kolegica iz Hong Konga. I Hoćemo vrepapati, ali sam ti hoće past kiša, da, malo je već Da smijem skinuti dlaku s brade. Ja isto želim to već neko vrijeme napraviti. I ta kolegica iz Hong Konga uvijek pitala bi me neko pitanje, a nije imala iskustva u kiparstvu, imala je neke druge, ali kao i uvijek kad bi me pitala pitanje, ja bi objasnio neku materijalu ili nešto, ona bi bila, aha, to je da kad sjedne, znaš. Ok. Dakle, sad evo Rampa već 41 epizodu, misliš ići dalje ili ćeš prestati? Ali to je isto, baš neki dan sam razgovarala s dečkom i pričamo i kažem, jebate, sad je druga godina. Prostite što prestačim, moram. Tvoja emisija, kao imaš pravo. I kaže on meni kao, pa Nikolina, 2 godine, 41 epizoda, pa to je pravi posao. Mislim, neki ljudi su zaposleni, 2-3 osobe su zaposlene da naprave takav projekt, kao, to može biti regular job. Tako da, mislim da smo se malo prenabrijali za 20 epizoda godišnje, tako da ćemo smanjiti na 10. Tako da, nadam se iduće godine 10 epizoda, 2 speciala, Zub ima brutalne ideje o live-u. I to, ja ću osigurati pare, a vi, na vama je sve ostalo. A vi osigurajte view-ove. Sve kamere pogledaj. Shout out, vieweri. I imamo još nešto ili ćemo wrap-upat? Pa htjela bi reći... Prije kiše. Što ćemo još nekog... Sjeti se, uzmimo mali intermezzo da razmislimo sad jesu li... Jesmo sve prošli, Ana? Prošla sve. Iva. Ja ne znam, ili ima što bitno. Mislim, sigurno imate nekih groznih priča, ali mislim, u dobrom smislu groznih, ali pozdrav našem treneru Bruni. Trener Bruno, shout out. Da, nije meni trener. Da nas on nije maltretirao, vjerojatno je Anja isto to radila šta sad radim. Hvala svim ljudima koji su tu na Sljemenu. Moraš zahvaliti i gospodinu Ratraku. I da, shoutout Poljaku, shoutout Jožeku, shoutout Iveku i s cijeloj ekipi gore najveći. Jožek i Poljak. Ivek, Jožek i Poljak. Ratrak majstori. Ratrak majstori, imaš još Gogi, hvala Gogo, čim sam mu pokazala papire, rekao je može Nikolina, tako da fakat s njim nema problema, odličan je. I pozdrav svim našim sjedežničarima. Operaterima, hvala kaj su tu gore i kaj čuvaju ovo Sljeme za nas. Kako se na kaj prešaltala, kužiš? Pa da, Ivek, Jožek, Poljak. Kaj ste to za nas? Da, hvala svima. Imaš neke ambicije, to jest imate li neke ambicije za još, ne znam, kaj će biti sljedeće, nakon Rampe ili još veći snowpark ili, znaš, Pa to, znači zemljani radovi, znači napraviti kicker, to želim napraviti. Event u gradu. Da, zapravo, aj ti to. Ne. Iva radila tu prezentaciju. Nije, to si ti radila, to je tvoja prezentacija bila, ja sam radila druge prezentacije. Da, zapravo kako je... Ti si već, kad smo se mi upoznali, to je prva prezentacija koju si mi pokazala. A ti si mi pomagala oko toga. Moguće sa onim mock-upovima za nagrade, tako je, to je bilo naš prvo... Da, zajedničko. Da. Htjela bi napraviti natjecanje u centru grada. U centru grada. Tako je sve i krenulo zapravo, to je bila ideja prije snowparka. Kao u Rijeci. Točno to, kao u Rijeci, znači pošto su sad uveli i rail session u FIS, možemo napraviti rail session u centru grada i htjela bi dovesti sve face, uzeti iznajmiti hotel, da svi idu u hotel, da bude po pesu bolesno, da bude pravo natjecanje.
ali Velika infrastruktura. moram još narasti na to. Da. Prvu ponudu kad Evo, smo dobili... ovim putem pozivam Olimpijski savez da napravi session u centru grada ili bar da ti Kroz pomogu. Ski nek nam to napravi. Kroz Ski, okej, kroz Ski. To bi bilo jebeno. Ne kužim se u te administrativne kućice. Znači, okej, ide to. Uskoro. Pa da, nadam se. Ili za 5 ili za 10 godinu. Ali prvo da, počela si pričati o tome koliko je ponuda bila zapravo velika za prvu godinu. Samo za skelu nam je ponuda bila 200.000 kuna. To ti zvuči puno, Tada, mislim... prije 4. Da, kao, to ti zvuči puno u ovim privatnim malim, to za grad nije puno, znaš, za event neki, koliko koštaju koncerti, znaš, ili tak nešto, znaš, kao i to isto neko treba iznajmiti skelu, postaviti skelu, platit se izvođači, ne znam, hrpa nekih, da, mislim, kao, generalno, mislim da to nije tak puno, ali zvuči katastrofa pa nije u ovom. puno, definitivno nije puno, znaš kao... Na našim normalnim nekim dnevnim Pa to ti kažem, nivoima. nije puno, to je sad 30.000 eura, znači to nije ništa realno, ali za nas koji jedva godišnje uspijemo pokriti troškove jednog snow parka koji su 10.000 eura, da bi bili svi zadovoljni, da dam nekakve dobre nagrade, to ti je sve zajedno 20.000 eura. A kaj znači ne uspijevate od članarina pokriti tih 30.000? Dobra. QR kod ćemo Koliko staviti u imate video. članova aktivnih? 53. Stvarno, wow. Svaka čast. Čak smo one prve godine ih imali i prve godine kad smo Snow Park imali smo ih i 100 i nešto. To su bili koji lijekovi na svjedoci. Svi su Kucali oko. Dobar dan, želim čuti. Dobro vijest o Snow Parku. Čekaj, a vi ste onda znači treća B-zona ili tako nešto? treća generacija. Treća generacija B-zone. Da. Super. Ja mislim da je hrvatski snowboarding u dobrim rukama. Thanks, man. Super da ste bili s nama u još jednoj epizodi B-zona, Rampa podcast, Šrederice i kak si rekla longboard crew, ženski? Cruising ladies, sve odjednom. Hvala što ste bili s nama i vidimo se u trećoj sezoni, nadam se ako je bude. Ćao. Jebeno.